For difference on job notification naigin eleni government job te private job rog ni update Tripura government ni amdaro hai ke ba Tripura government ni job rog om hai ni kwbangma tini podre pod ni update ok naigin eleni nirok biduno paithak jora naledi te channel Kwtal khongke subscribe khaigi tonoladi nirok daily om hai update notification magai tongani bagai nironi important notification ok magani bagai channel by jephro krengi tonladi government job te private job rog naitogui tong hangkini rok o channel by jephro krengi tongdi nironi friends ono chemo share bo khailaidi আমাকে সাপোর্ট বড় হইতো দিন রগ চ্যানেল বিশিংতৈ যত নুগুই মানে স্কুল কলেজ নি হন্তে ওমহার যত নোটিফিকেশন নুগুই মানে দিলিনি আপডেট নোটিফিকেশন বিশিংতৈ গিফাটি जों दिनैनि আপডেट रग नागिनालनि किसा गोबां माने दिनै दंगो हाफोनो जों बनो कायसा कायसा स्टेप बाय स्टेप निरनो शर्ट नोटिफिकेशन के दिलिनि আপডেट बा शर्ट नोटिफिकेशन के नं नुगुई माने आनि बागै যত लंग वीडियो के रहा के बेलाय वीडियो लंग थाने हानि बागै निरनो शर्ट शर्ट के जे दिलिनि আপডেट वीडियो को के शर्ट वीडियो के नुफाय हानि बागै जों शर्ट के नायलायनाय border security force hai ke BSF ni bekhak tike kaisa recruitment amongka sport kota je sport ni certificate tongnai rokke amno apply khlai manai sport kota ni bagai o jaga ko bo busu post tongnai hinke 275 jona total vacancy tongnai amongka sport kota nirok December 1 tarik ni siming start khlai ge bono apply khlai manai बने लास्ट डेट इंका 30 December 2024 नि भारता हरनि 12 जरा अमनो एप्लाई खालाय माने ऑनलाइन तै इनके जे ताबक तंगनाय नॉन गेजेटेड पोस्ट नि के ग्रुप सी पोस्ट नि बगै नै ते बो वैकेंसी को नाजाना इनके नाय जे आर्चारी और जगह खरक था चला ते खरक था ब्रै ओ जगह हॉकी नि तंगो अम हाइके गोबांमा नो वैकेंसी रक जे निरंनि गथकमानि भलिबल फांका जेफा निरंनि स्पोर्ट नि मैच गै तंग हांके एप्लाई खलागि माने हमनो एप्लाई खलागनि बगै सुबिदा इनके जे सैलरी रक तो 21700 नि सेमेस्टर खलागि 69100 रुपीस ते गोबांमा नो बाटा रक तंगो अम हाय जे गवर्नमेंट रूल तंग माने हाइकेनो Alliance rock medical roni om haro ko man tongnai last date nge to qualification te nironi madhyamik pass ngani nangnai madhyamik pass ngani je 30 December 2024 ni bisingo madhyamik pass khlaijak ngai tongke amono apply khlai mane 18 bosor ni siming 23 bosor jora ke apply khlai mane te SC ST candidate dongni bagai ke 5 bosor relaxation boro janai 28 year jora ke amono apply khlai mane तेनरनि स्पोर्ट 2 बसरनि जेफा सर्टिफिकेट दंगै दं हांके हायगबा एक्सपीरियंस ऑफ दंगै दं हांके ते बुजानाय इनके फारिते नेक्स्ट नायलायनाय आसा कमनो लंग नायागै निरक नोटिफिकेशन वीडियो हायगबा वेबसाइट विजिट खागिनायदि rectt.bsf.gov.in वेबसाइट निरक विजिट खागे ओ नोटिफिकेशन नो इंग्लिश बाइके नुगै माने मके जे नोटिफिकेशन रोमानी बांग्ला बाय सफाय माने बगे निरक बांग्ला नुगै मा इनके निरक इंग्लिश बाइके नुगै ना वेबसाइट हाकेने इंग्लिश बाइके नुगै माने फरिते नेक्स्ट नायलायनाय अमका प्राइवेट जॉब जे प्राइवेट जॉब रोना नासिङै तंनाय रनि बागै जे फार्मासिस्ट नि गो खायगानि दुकान गो खायगानि इंटरेस्ट तंनाय रंके अमनो खालागि माने जे दाइ कल खाय माने बोनो सामगो मागै माने हानि बागै दाइ कल खायगानि ट्राई खालायदि আগরতলা স্থিত ওষুধের দোকানের জন্য ফার্মাসিস্ট চাই আগরতলার কোনো কাইসা ফার্মাসিস্টনি দোকানও বিটি দোকান হাইগা মেডিসিন দোকানও সামখাইগানি বাকি ইন্টারেস্ট দंनाय रंके और जगह लागि कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट लागि माने 8415905092 कॉन्टैक्ट लागि যত डिटेल्स रक संगै माने सैलरी रक ते क्वालिफिकेशन रक तो और जगह सान जगह हापन सैलरी रक बरनो যত डिटेल्स के संगै नायलायदि क्वालिफिकेशन नि बागै गेस नांगिया खानाय तानि हंके क्वालिफिकेशन और जगह नांगिया खानाय जे निरनि एक्सपीरियंस दंकेने बिथि फालगानि नलेज दंकेने ओंनाय बहाय ते नेक्स्ट नायलायनाय ड्राइवर आवश्यक আগরতলা শহরে পারিবারিক গাড়ি চালানোর জন্য অভিজ্ঞ ড্রাইভার আবশ্যক যোগাযোগ করুন অমংকা আগরতলা গরন কাইসা গাড়ির ড্রাইভার नि बागै गाड़ी चालकानि बागै जे इन्टारेस्ट दंनाय रक আগরতলা শহর अमनो कॉन्टैक्ट खाइगि निरक चालगै माने बर जागाखौ मा चालनाय ते जत डिटेल्स के सिवानि बागै कॉन्टैक्ट लाइदि क्वालिफिकेशन रक और जगह सेम नांगिया खानाय
joto je notification private job ni hai romani ko ke private qualification saya jaga ke qualification nang ya kane bahai government job rogo kaisa si qualification nang te private job ro mai company koto rogo si qualification rong nang mai rogo ke nang ya kane je dukan rogo khaijang nai rogo ke ani bagai qualification rok singa nang ya ni rong joton khlai mane contact number contact khlai di je driver khaigan interest ong rok ke 9436 541990 contact lagi ni rok joto details ke singi neli di bo jaga o mak lani bo hai rok the next nali ne job vacancy. A reputed chartered accountants firm is urgently looking for experienced account audit assistant from commerce background with knowledge in Delhi. Amongka je accountant ni bagai experienced accountant hai kaba nirokni commerce ni background ngi tong hangke o jaga ko samung lagi mane je Delhi ni knowledge tongke orok lagi mane nirokni CV rok patokoi mane hai kaba te broni email id go brok nirok CV patogani bagai email id ka tax agartala1981@gmail.com nirok 14 tarik December ni bisingko ni mar honai nironi CV broni email id go te next naline Tripura High Court ni bukhak থেকে notification te waisa job notification Tripura High Court ni bukhak থেকে sikang roko boni rong nokun nugui makhana kokni te LDC post roni bagai notification kwbangma nongkhor mani o jaga go boni rok apply khlai mani tabo ke te kaisa notification hai ni katal so pi mani High Court ni bukhak থেকে advertise nongkhor pi mani online application are invited in prescribed format available in the official website of the High Court of Tripura High Court ni website ka thc.nic.in website hakini rok Tripura High Court ni website visit khagini manai details rok nugui manai notification rok download khlagi nai manai te apply rok bo khlagi manai o website okay 18 years ni siming apply khagani bagai 18 years ni siming 45 years ora hangke apply khlagi manai je SC ST candidate 45 years ora hangke apply khlagi manai relaxation so hoke amna apply khagani bagai nironi date of birth ka 6 January 2025 jora ngi tongnai rok abo o count by khlaijang nai nironi date of birth bo by count khlai mani bising tike 45 years or rangke apply khlai mani amongka driver post ni bagai group C qualification rok te joto details ke sioni bagai nirok website visit khagi nai di qualification busang nanai hake joto details rok nui manai amongka salary te driver post angka regular basis pay ke manai paying as 3 level of tongnai qualification gate no joto details ke nagi nele jodi te permanent salary re pungka 16,050 rupees per month salary rojangnai 21,000 of fix o tongfutang ni segang puila half wrong ke 21,000 per month salary rojangnai 7 level ke 7k te 2018 of fix salary mama haikene tabo je afro rulo tongma haikene rojangnai A candidate must be a citizen of India tabo qualification hangke 8% ngani nangnai 8% hangke apply khlagi manai te driving license book tongani nanai commercial driving license tongke apply khlagi manai te notification details ke siwani bagi website visit khaidi thc.nic.in website hake ni rok joto details rok nugui apply rok lagi mana amno apply khaigani bagi boni last date inka 6 January 2025 jora apply lagi mana online te apply lagi jaga nai te next na life notification ni rono full kero apana ni rono joto details ke ni rono notification kok bai sagai mani bising te ni busi back nahi kha khage inga badi te next na life is nai Teacher Recruitment Board Tripura amongka segango thangnayo STSL angka school librarian ni je segango apply khainai rok boni last date ni extend khlagi rojak fi hate waisa 17 December 2024 ni 5 pm jora amno apply khlagi manai te fee rok angka 4 pm jora 20 December ni asuk jara boni date rok extend khlagi rojak fil hangke je apply khaya ko tongnai rok ke apply khlagi ma finai tabo ni rok apply khlai di school librarian ni je TRBT ni bukhak tike notification offer mani no omno apply khlai pi manai ngete pari te next nali finai driver chai আগরতলা অরুন্ধতী নগরের বসবাসকারী ব্যক্তির প্রাইভেট গাড়ি চালানোর জন্য অভিজ্ঞ ড্রাইভার প্রয়োজন
Agartala Orindoti Nogoro jotonw tongnai rok private gari no chalokani bagai khoroksa driver chaloknai borok najaknai o jaga ko nirok contact khlaidi je interest tongnai rongke 8787 618286 o contact lagi nirok joto details rok singui mane salary rok busung mane bahar joto details ke singui nyalai the next nal finai vacancy urgent requirement of a telecaller cum receptionist computer typing knowledge for reputed coaching center in Agartala language ka kokborok hindi telecaller te receptionist ni bagai computer knowledge tongani nangnai amno najangnai coaching center ni bagai Agartala coaching center ro okhlagi ani bagai kokborok hindi knowledge tongkeni ro kok sagani go khlagi manai mobile number rok rong dije khagani interest tongnai rongke 7628843588 o jaga ko contact ladi telecaller te receptionist ni ko khlaigani bagai interest tongnai rongke computer knowledge ni bo tongani nanai coaching center ni bagai Agartala coaching center kadi next nalifinai post vacant a reputed brand required store manager male with minimum experience in sales by well knowledge in retail qualification graduation interested candidate drop your CV in WhatsApp kaisa brand ni store manager ni bagai khoroksa chala oro jaga experience sales ni go tongnai rongke nirok retailer ni go je interest nirok experience tongui tongnai rongke o jaga khlagi manai nirokni retailer ni go knowledge tongnai rok je sales ni go qualification graduation khlaijak ngui tongke nirok o samungo khlagi manai interest tongnai rok ngke nirokni biodata haike ba CV o broni WhatsApp number o haike broni email ID go nirok pathogoi manai broni WhatsApp number ngka 8974390172 nirok pathogoi manai nirokni biodata te broni email ID ngka bslifestylespiz@gmail.com nirok email ID rok pathogoi manai nirokni biodata te next nalinai look chai Agartala শহরে প্রতিষ্ঠিত প্লাইউডের দোকানের কাজের জন্য পরিশ্রমী লোক চাই বেতন আলোচনা ক্রমে আমঙ্কা প্লাইউডেরনি দোকানো সামুং খাইগানি বাgai je interest tongnai rongke dukani bagai samung khaigani interest tongnai rok o samungo khlagi manai mobile number rok rongdi beton rok tei bro bai salaimani bisingtui thik lagi manai mobile number ngka 9436123308 o contact lagi te kaisa ngke 9436344017 o contact lagi joto details rok sungui manai te next nalainai walk in interview amongka walk in interview no office o thangai afrone document rok joma rogoi walk in interview submit afrone document rok submit khaigi interview rok afro rogoi manai o tino no engke among tarik ngka 10 tarik December no 11 ta somoini siming 11 ta somoini siming ekta jora o interview ko rogani bagai rok thangai manai Netaji Subhash Mahavidyalaya haikeba Netaji college o nirok thangai Udaipur ni Netaji college o Udaipur college o thangai nirok rogoi manai walk in interview je interest tongnai rongke nirok khlagi manai pio mungka temporary basis ke najangnai class kaisa go 500 taka ke per class o naja salary rojanai haikeba class kaisa ni 500 taka 45 minute class ma khlainai total class ngka nirok khlaimani bisingtei 20,000 per month salary rok rojanai July 2025 jora omoni season tongnai hi brok samani hapano extend ok khlaijangnai nirokni performance ni bisingtei heke subject ngka guest lecture ni bagai botany zoology human physiology commerce photography amai subject ni nirok phurangai manai je interest tongnai rok nirokni 50% master degree tongani nangnai te 5% ke SC ST PH candidate te PhD holder amai candidate dongno angke 5% relaxation rojanai je master degree ko nirok eligible jephro master degree ni ngai tongnai honors ni ko angke nirok apply khlagi manai o guest lecture ni bagai angke je interest tongnai rok nirok thangai Netaji college o haikeba Udaipur ni college o thangai walk in interview rogai manai 10 tarik December o ngete next nalifinai national means
kam merit scholarship scheme exam ni bagai je scholarship ni bagai je merit scholarship ni bagai nirok exam rok ani hima sugoi tongnai rok ni bagai notification mongkha 2024 বৃত্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র 8 ডিসেম্বর 2024 থেকে ডাউনলোডের জন্য উপলব্ধ থাকবে 2024 ni 8 ডিসেম্বর ni siming amno download khaigani bagai saklaijangmani kaisa nirokni exam ni bagai nirok login khaigai bahai khlainai bo haironi bagai bo oro saklaijak tongo nirok notification of full ke naigiledi nirok bahai khlainai download khaigani rok bo website ingka tripura talentsearch.com o hagai bo nirok visit khaigai nirok download khlaigai manai nironi enrollment number te password ingka nironi mobile registered mobile number ne password tongnai je form fill up khlai pro register nirok enrollment number ma mani acknowledgement slip o tongmani u bon ngai te password ingka nironi mobile number ngai haike download rok khaige exam rokoi manai 15 ডিসেম্বর ni 10 ta ni siming porikha chengjangnai ingke je interest tongnai rok sigango apply khaijaknai rok nirok admit card download khlaidi 15 ডিসেম্বর o exam cholenai 10 ta 10:30 ta somoyo ingke tini na update ase ningsinai nirok channel by jephro krangai tonglai di amai daily update mangi tongani bagai te nirok friends ono je masa share khalai di amai support rogoi tonglai di kwtal ko angke subscribe khai tonglai notification daily na update mangi tonglai te nirok notification mai angi tong hangke video no search khai di youtube o ei channel tele project sin hege dilai nirok om haike notification mangi na tongani bagai nirok na ang jephro na important update om haike nironi important update dogu tongui maga haini bagai jephro naigani try khaili di Ngetin update asing sini jotonw hambai.